biba expired ninga nawe bene bigumiza mu ne ba expired yaje faraske ya giant neze yatka niyo rose kana neze na mwana mu duplicate no teka mu ikintu cyose cyasanga cyahoze bweno mbugufu umuntu ashime kwa ine sente kazinga yo kutana ko murimo nabwo kubone mutwaro yawe 10 no utanda yonka tandira faraske emwe tiyonka kanteke bikopo bina izambi kuza kwa muntambyamo okatendo gamba ine faraske 10 ogargankai indiga Mitoma district aba Mitoma ncheke ambara aba Mitoma ncheke ambara ne yanyu kanti gambe dakuba nyuma hawo hata tunowa Fraska na no Mitoma nyuma azo tubeturi nkai nyuma azo tubeturi wenyama okokwenyama bera no anyakishara tarebe mtwari 10 izuba ryaza kurenga amagoba no kwanga zingaye amagoba nanguze Fraska zanjye zona magoba oriro nywire oshemerirwe bwonka timteka mwazi that means okwezi no hoine chemtwaro chawe roughly 2.5 ningasha habura emnyeto otwisha kwendera ni mpabura emnyeto bona baryo ko mcharo ninga baryo ko mtown bazerera abo gaye mirimo mutakagaye murimo yonka ningayo go murimo konka gunkorire kintu cyamani akubangire mwe sente nasomesa abana bari mu bashoma abamwe barya barani bega ngani minyeto mwe ibyokwe reke gaye mirimo hata waza guzako nturebo rya street izo bariyaza kurenga aho inuka ushazingaye inuka ushayibi wakoze cyo mutwaro cyane nakoze cyo mutwaro cyane natindi ugambira mutwaro nagutiro mushaho turiyo mu bonus turiyo mu bonus wasigara nasigara ndanaora precious okuruga Mitoma ruhinda omurimbaro mutino kunyenda na picture ifasika ita wasonko studio wamuhurira umucyara kazi no mukozi ecyo mutwaro cyatahire tinkumanyi wabyami omutwaro gwine narino ndagushoreza bari yanyica kare kangaro mu studio naziganse nyimo Gideon aho murembo rwambara bye okay senyomo webare munonga webare kandi umurumogo uwo kirora jemema kilo ya kahunga yenkumina shukari 15 amakara no byakwa inage 20 nagateka sigiri yankumezo nayo najifuna sigiri kitano esafuriya biraji nati yajangu nana hinguka at least shayi zomkasheshe agenda za umutwaro kugulansa which means kuruga saha 2 kuizobwire nabayine activity ndi yasobora gukora akayiha mugundi ugwako no sanga ubundi kitakitugambire asomeseza abana abantu bari mu technical abantu bamaze senior 4 abantu bari nkaha hamutwaro gwe akera saze musanju sahibiriza nyenjakara abamazire kubana inuka ikindi yatwoleke ntandi kwangu nawe ibintu byari bitayankwira ngo akataga na Fraska yegi buko pepi ngo yamazamuke buko bibena abanza ata bacaza n'imbere turukubaliza Fraska zo busera natundi 10 kandi 10 yeze ziyagamba harimo ibikopo mukaga harimo ibikopo bena hati nyone jakke barabaramu amazima genyi pressure asa imbere yatubiya omutwaro mwingwa nugo rero awo kuba hari pressure yatwoleka ngo mutwaro already agwine gurinka kan noro Fraska zindi zikyaru nikibanza pressures ayinemere yatubiya mukake omutwaro runakuru ni guhingura nugwo mulimo gwawo iwe ruriyo oye kwatiriye sazo no byamere mukano bukorake pressures yatoleka ngunubo kubo inaka senta kakungana mitwaro nka 10 no sobora kuba no simbora amukayirekana ukarora bagireke wakoramu akande namuno umunsunge kubane kwatagana no kucumba abakyara barukiro bwinge nsonge kucumba ne yanguha hakuba ati nko busero wa pressures akutunda mbwangwa nanye yenka ni soko bucumba ikikuru no teka amayizi ugateka hale mu Fraska mu sefuriyo ugateka Fraska amayizi aga togota utabura hari ubusero uteka ninjeza ukoreba cooking skills zawe ndende umanya ni uyihamu uteka mu Fraska zawe mpora uzimura zibanyonjo uteka na kasukari ugenda street buri yo mutera mu cyaro 10 no tamo cyaro 10 yatwoleke kikopo nikigura siringi yebi
ebyaliyo nabapemeramo so nikimanyisa encouragement nkegyo y'omurungi rukuturora nesobora kuba niye kuyamba nayo kagera urugendo rwatera ombomezi habwo kuba omwanya oguno obwire buyatugambira naturamu streets nzibazitaroho bantu so nikimanyisa wembere abantu bari kuyizira nyenjakara aho mbaija n'abantu mbenda kwetagasa bwire bwembeho naki batanywire ho kwijja kwekasaha zibiri flasikazi 10 bazitira hansi nakwate manda inagenda nayo rara basayisa totarukimanya ngo ubundi hano abiro umuntu nakoraho kongabona bayatayizeze hona bamaziko nakora kandi yatahire ayinukire kandi al contented kiba nikimanyisa encouragement nkegi ntugisindikire war kuturora antugisindikira nayiwe ruriyo notekaniza rundi ensimbi ezozire no gamhati nkoreke sente zino kanzine nkoreke kaninche tinyine kapito yino ziro anke mtaita wifika kubosirimu kamyanya yo kusemererwa mwamukireke kuija kwikanga midnight sanga mukaga sente ezo sobora kubota kyazine wifika kuboza investinga mu kintu nyenki anorona sobora kuba nizikuletera amagoba ukakora nebindi so go yaval precious kind of course abantu bo bantabo kutubesaho omutawuni yes atengambera wankagito okuchereza shayi 12 nanya nagwa nkabushero bwa street nanya ninyejanza mu echikopo but tujizereka tugende abantu ababurijo abitokubasa kucenga embera yabo obundi noreba umuntu naguza ko earrings nkobwe obana makara obanenyanya oyebuzo tubito gwe na atasi yazinga akatandika inezi ntwenda tukereza umuhimbo kujaniwe otandice okukora ntwenda tugire tutwatase umushaho zitu tuje tutwatasa umakagitu tosire ntureba na president nangwa ari kugamba kujambu naenda kuchendeza ahabwo konka government etakize kutuyambe kati programs nyinji itwe nkabanya Uganda itwe nkabantu tubasa kutandikana kace akutwine tosire no changu umuntu amujo tukashitoje cyo watandika tunyoti nyene capital tureba amatandicire mutwarebe no mutwaro nango umuntu atandukana engaro zezo nkakonka at least atandika kunzire kintu akitamamani ahamizaho abo kandi cuma business zo mwe nezaba zitanguhi konkantu basa kugira etitwaye korera etutase sente makagitu tutase sente omushaho zitogo ya precious program ya sisimka echirimune gumiza mu misho no basa kutegitaho social media platforms zitu TV West nehinda yes Geneva Facebook zaho oji liking hashtag turumutkosa yasisimka na wasana kutwegitaho aha Twitter ninga shobwa hatere X @TV West UG hashtag turumutkosa yasisimka following rebe biturimuntu gambaho ni hotereze ntekateka yawe tumanye ngo ryokwe oturichize nohura ebiturumu nitugambaho ya chikuru akandi okuba ntunga feedback okuruga hona na beroli yuriyo no turora akandi tukamanya embera ngo kweriyo negeno maiso habo kuba makuru bero beno anegaba omumyanye yetaliye mnem kandi obuturukuba nture birukurugoku akandi yo munturaba hambi kutuyita mugayita abantu Facebook X na handi nikibani kituyambo kururo buntu wahindura mu runtu atwara amageza gatoha rundi twamanya ebirukuba bifiro mu kichweke cyorukuborumo nuko twongererezeo anebye yitu biturukuba tukuretire runtu tukutekanirize mukaire akanyenki akare imbabura za makuru zimaze kwanze kanizurora New Vision ikira hano yirungereze mu 12 giye tungire nindora bukedde nayo mazira kwaneheka siringi 10 kandi imbabura za kirokun zirumwa makuru nyamwingi akandi gona ngo torekerizo kwantukiyaho omukaire kaito akarugaruka haho akandi yosobole kwa no manya kiki ekirukuba nikigendo maiso ebiro bijja ko 2009 ebyo kwezo kurukuija October kiro cha independence akanyonyi nkaja kumenya akandi rutoine mwana naja kwekibali nkaha hamwanye kumanyino ka Global High School no turukuja kuba turiyo mu rubugo rwa Mbarara abazini abo mu rubuga rwa Mbarara rundi Western Uganda abarikuwa basoboyire ku kamwanya gungugumu nabajya kwa bazana mpiro gumganjano hamna TV West ituye na tujya kuba turiyaho akandi ubuturarugaho hari umupira gati yaba makanika ahamu makanika
hamwe n'ababoda mu rubugo rwa Mbarara akandi iyo mupira ogunagwo ngujja kuba ngukwata kati omwanya ogunugwo gumu nabwe kinturaliza buli yomu ngwekireke independence utajja kukora bintu bitarukugasa utajja kuiba uije tubeneyo ha Global High School sobole kwa ntusemererwa hamu akandi otukujaguza amefuga rundio ametwara gihangareto ya Uganda bero mwendo kwezo kurukwija nabweki webereho mu buntu nuko tusobole kwa ntusemererwa hamu gusa kintu kindi kirukoma nkigaita na muno abantu rundi society nk'emizano negonze bwa abana bato negonze bwa abana abanyekuru mu masomero negonze bwa abantu bakuru nabweki ne tugaita omu miringe yetariye munemu ija tubeneyo wa Global High School Jemi Mayibare najja kubaloho goro yitu nwajikwatirire kirekyo gore safe muno ori wakujja kubajikwatirire akandi nebindi bisobole kwambigena mu mayisa kirekyo turule ngune tujaguza hamu independence Global High School nabweki eniyo invitation yawe yeri official busayondo wena arukujja kuba nakubiyabya ije tubeneyiwe tusemerero hamu tuza kushemerera kuturabarebe izoberyo erya 9th October ninga shizoberya Independence Day cha Global High School okutamuno kwabusha Justin twenda tubamanye ni mutumanye connecting ni mwe mutugambire services za TV West numuzireba mutatujira mukago gwitu and of course tusima bona ababasize kutushajika omupira oguntuza kushemera mwija omunamba mpango program yese simka utermune jando misho tuchkwinire binji ebikwatine nebyamagara amakuru agarimo ngabahumbyanga bitari bimwe na bimwe impapura z'amakuru twazitujiraha ngambe kindeke kibikiri binji nko gwahatereka tuzomuka umuro kace ntuza kubantu garaka mutakarga TV West. Ompira kasameme otaferwa ompira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi baburengera izoba aha Independence Day achecha Global High School ompira kwatarika kunje munongwe Ivan no mupira master teacher muzebi sisi no yagwa Lisan MC Lisan atopasi ningo munonka Simba jike komushone beti abeshongozi batabakariyo Peterson na kapira yagwa Tipol CJ champion Mbatenwe Vale Music Jose nikilino mupira kaheza sister Charity Lady Diana Kemi omupira yagucubita gwatamu omupira rero nabwanyima ababoda barasite bamashane n'abamakanika omusinguze naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo omupira gunguza kwere kwa butunu aha TV West gushagikirwe Embogo drink abarukusyaho Embogo kumbucha echo kunywa kirungi kari chamibwe UNBS ochanje omuduke kuri hihi Cool Sounds omurimbarara abakwinire byoma hamwe na stage y'omurembe ahabwe mikoro ya buri muringo cyarite kibazo ka muhanda enkunzi y'emyeto nebyemizano muri Barasite aba Laksa Bar and Grill rwebikona akijaga bakwine obuhereza bwe bara hamwe na special night nka band night na Tour of Keys orwakashatu tandika shayibirizo mwabazyo Mambo Fire na kunana MC burwa katanu hamwe na exclusive rave orwa mukaga rwo muziki mixi na ba DJ bamani hamwe na Global High School abino bwegese bwa secondary school omuri Barasite. Kaze, I kept working even after I saw the rush. I was scared to go to the heresy facility. The mpox got worse and I stopped working completely for 2 weeks. Imagine how can a boda rider survive if nobody wants to get closer to you. If I had gone earlier, I would have been treated sooner. People, don't wait like I did.
Protect your family and community by seeking treatment immediately you notice any symptoms of Mpox. For more information about Mpox, call the Ministry of Health's toll-free line on 0800 1000 or send a free SMS to your report on 8500. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from UNICEF, WHO and partners. Simuka we bariwe acire nitwe ukurwo butwatandika kuseje sha kandi turi umuntu tugumzamu okusashaha ishatu zenyene ezakasheshe impapura z'amakuru bwahati New Vision mutwana baja government probes Dubai sex trade reports turebe documentary yo mu Uganda yabire na guza abana babisha abanyarwanda bako bagire Dubai umunshongezo zo kweguza enshonga nkezo apeji ya mwenda New Vision abukoretero mbujire nwaja police has launched investigations into the alleged exploitation of Ugandan girls n'amakorwa busasa munonga turebera abaferire omunshongezi turebera bwahatabarire so nibinje ubundi ne mu bintaka basagamba konka page ya mwenda New Vision yabukuretera ombujire 7 minutes oil and Chabazinga izoberi nyuma bazo turebere Chabazinga wa Busoga William Wilberforce Gabulana Diope ari kuvugana ho mukuru wihanga then hamana no mukama hoyo nyimba kabambi guru amitinjire mu 7 bagambire New Vision yabereta omubujire Nabajirambu NRM Moots proposal to pay lower leaders. Yes, obundu ba bebembezi bitu aborde ngoro hansi ba chairpersons ba bebyaro nkebye ba plan ya government ekwaterine nana ebyokushashura mbibi babireta. The story behind Uganda's political party symbols abwachi movement inechigarechi ahabwachi obunda anti ine balberu kwaka so baramuntu bakwereka buri kibina nana kabonero kacho kandi nana echiru kumayinsa kugira obicenge mbibi byona babireta harone bihine bine ntakumanya cha Society for Peace and Development iwe no manye bina binga New Vision yabukoretera kugira mbu yongere kumanya ebukwatine na politics yihangeri. A government probes a trafficking matter of Ugandan girls in Dubai. Turebire izo bari anyumwe bazo babugambiriho on parliament deba ebagambire ahanshonga gym Museveni to boost mechanics with cash and equipment mukuru wihanga tureba bundi hariho aka center kakwenda kwereza ba makanika kugira ngo bundi kabayande kutunga ebyoma ibyakubasa kubanguhiza omirimo yabo okugamba bujenyi Nsasi restarts journey to marriage and tureba muhara ninga mwijukuru wa Museveni na nembaga yona okwebireho mbibi babukoretera page yona New Vision obundi tubentureba bice bya social media akani Vision yabereta omubwijire page yobo bwegese otakaji fera ntujeta mwarimu campaign ya teachers making a difference ermone jendo mnisho budura kasatu otakafera kwetunjira ka Toto magazine ka waka akabana bibato ninde ibintu binje bikushemeza sharing is caring wanu yejeso mwana wa ubundi kuyakubasa kutura na nabatahibeye harimo activities nyingi ebyo kushedinga nibakwereka umwana byashemeye kuba nakora umwana shemeye kwa no muri research umwana nubu yakwara muto ego bakujambu at least gura
mutero nkaho banke kijuma any fruit HT agumena wataninga buri izuba amanye ngo ku conserve the environment n'ekintu cyamani nende harimo za puzzles n'ibinji mboye yetunje papa new vision naza kubona yetunjira akakatabo then umwana wawe nawe ashemerere nende ba technical instructors ask for pay rise new vision yabireta scouts get 1000 tree seedlings ba scouts bitabo mu mashomero batunjire seedlings zukwingana 10 and of course ebikwatine nebyo kurinda ebyo buhangwa study materials chemistry pass all level competence best curriculum mbibi babireta debo kuwa kubasa kurinda echiruka chawe nabyo babireta community news twina makuru menji ku Rugantoroko Mukono Masindi Mbare Kampala Chibale twarugana no mwihanga twaza heru twinaga kurugana Nairobi ndeba Kenya court 6 UK citizens arrest over young mother's murder namakuru go busasi konkasho mebi kuchiraho. Then Malawi votes for a new president as economic crisis bites nebabereta. And kurugana Nairobi billions stolen in South Sudan corruption bebabereta otakafera kubishoma. Tourism sports netball Uganda taps UK expertise ntureba hino mukago kwenda kubaho rwagati ya association ya netball na muhangaritu hamwe na nejo ya UK extreme sports get home in Busika ndibi babireta then bajache mutai eyes amedo ashirinje kumibirizonka yetunjiro rupapuro kurugomba agents bit hamwe n'amaduka gona geto riri hanga supermarkets petrol stations no kwano yetunjira new vision yawe katerebe bisho mu rupapura rabukede right kandi gaire kabukedde nayo mazire kwanira garamu nyingi akari ekero kino usobore kubana ugiye tungira siringi 10 ruwonka ano yetungira rupapura rwa bukedde akandi yo yitegereza gaija nyinki akare hati agatwa kuletera bukedine headline ne kuoleka nti omugore afudde nga bamugatte mpeta. This is sad news. Buli mukazi wena ekiroto kye na muno munarota ahikira mbere y'omukoro ogu nawo nabamugaita alamkedara ali omukanisa no mukerezia no maramiza gandi baitwono wetahikireyo hali henyini mbere wemba mukwasiza certificate aho ebintu no bisobire baroramane negamuhwa omugore mpora kwata pasta yasindike sare ebintu byagumangana omugore yamalira rugiro mbomezi wensi akandi hakedara kenyini omukanisa obabayire nabamkwasa certificate somo itegereze akandi ensonge nko kwegenzire kandi sasa na family ni yema bwe ensonge egyo kale biri mbokenti ujja kusoma oyitegereze omugore afiridde ku mbaga hano bamukuletire moments later mukazi ono bamweta Rachel akandi ali nayiba mukwasira omungaro basemerirwe ali mukatimba wena na neka bazuka kurungi then kisane kigarukireho mbakore ko mugoro mucyara atandise okuyongobera mu kanisa bo yabadde ngatanafa soma bukedde ekero kino umanye mbera kiyenyine nyakubayireho omukayira ko omugoro ogwo bwabayire na huamani omukanisa nakurumabe amawanga gabo walabu galaze bwegana golola Israeli etumba buli omweno bwara nabolekereza Israel na muno habwe ensonge zikwatagana n'orutaroru rugeno maiso kuri mugaza abantu abayisiruwe kandi nebindi bitalibemu nabemu soma oyitegereza police enywezeza promoter kubyo kuba full figure buli balamba tole ko muntu wonde hati batuletiye nobati tuizire ono events promoter akandengu police ya muine ansonga zokuterwa kwa full figure ntomanyo bundi akakwine mu mukono nkola antya okukyusa logbook ya pichi yange
so bakuletire commissioner wa URA akande nosangol navuga pikipiki emyaka erabireho taina logbook rundi akatabo akarugibazaho so bakuletire hano nokorota ubwo wetaga gihindura kusanga ubundi kuruga muntu wole rwari yagikugurize kugaruka ubundi mabara gawe rundi kuruga mbantu babiri rundi basatu imikone yizere nerabamu kuro yagaruka umabara gawe nokorota byona birimbukedde RCC ayimiriza ababadde bamenya esomero murago soma oyitegereza bino biri mu nsonga za mataka akande obyetegerezo mbukedde kirokeno iwe ruliyo anotura nabanja alagidde abenansana okuwa ensasanya ku sente za government yes bino mukwatagana na accountability akanambira prime minister ngwaragira banansana boleke ensimbi ezo zibahirwe akande bakazi turukiya bata namukadde abanja cyapa cye bamukuletiro mugurusi emyaka 93 Samuel Kawuba akande owarukubanja ikiapa cye nawe bamukuletira abasubuzi bo mukatale ke Busega balajanye ku nsonga 10 ezibatawanya no abantu abali mu society nyakuruma abantu bayingi tabasobora kubura nsonga ziri kubatalibaniza so nabanu nabo beterire nduru ensonga zabi kumbayitira rupapura kandi bazibazaho nabazole kandi nizo zukiro kubaniza batalibaniza ensitano yebyo bufuzi kandi ya NUP mu bifo bya parliament kalubye babakuletire Zahara Ruyirika speaker wa KCCA na yetaga icyo mukora so mkyaro wa Kampala bakuletire Bright Muhumuza akande na yetaga cyambara City South na warumu so mwetegereze akande bakuletire Joel Senyonyi argotaga na Kawa West Shamim Malende nabo mkuletire na yetaga icyo mukyara kandi juke intebegyo nwagirumu ensonga 10 ezigenda okusalawo abana gifuna so muzetegereze akadi ngokwe kwa serakati na munomune ya NUP abarukiro winge magama ngo amasanyarazi nhogali akande baliyo bagirwanera byona biri mbukedde ya kirokino soma ogyetegereze iwo mrungi asiringiru 10 zonka ezihanga area Uganda kati kiro mayiga alabudde aba PFF ku butego obubalinze bamutangirire rundi abatangiriro bambungire kandi yagera namagezi aga yabahereza akandi omwanyu gunugumu business ezenjawulo eziri mu nkoko hano bakuletira abakuwokya harimo abakuzitunda harimo abakuzirinda bakayibaga bakayiguza abantu nebintu ebindi bayituzona zisigara nkoko soma bitegereza bukedde yakiro kino akandi osobole kuba noyihamwe kiwagobamu enkizo mukulima emwanyi nga business bakuletire byosobola kukola ebyenjawulo nofuna sente mu nkoko bike byosobola kukola akandi okatunga ensimbi iwe omurungi ruliyo naturora ahative bose mukaire kano emiwendo gy'ebyamaguzi bagikuletire namuno n'abantu baliyo nabagaruka amasomero omakaire nko kandi bitabo fo kwaya bakuletire bei y'ekitabo kimu akandi egura zinga tukwaya pick fair nayo bakuletera set za pick fair rims empapura nebikabyazo hamna sente ezikubande zigurwamu namuno nabegyo baliyo nabagaruka haisomero week NYM ebya kamiri ne alien skin tebinagwa abana balioku mbetwara kasare kahembere akandi soma oyitegereze okwanjula kwa Waikibenda kata kufuka ekivulu bamukuletira Waikibenda ahamno mugonze bwawe mbamweta Emily akani nko bakozire okwanjura rundi introduction nabazini nyamwingi abanyakumberireho ahamukoro ogumu ogwo kwanjura basirebwe kintu bakitire mu amani bacuiremu indora bacuire mu mazima turugire mu bwa Levikson takarabero nakayire Waikibenda ngugo nabo bamutegwirira Jemima niyo garukaho tukurindirize sayona itu turonto tujya kusagika mu nsonge gyo abokuba akayire nuko akayire nuko Jemima nojja kunganyira muri heki wetu akayire nuko ebyemzano Liverpool esinzidde babukuletire byona omubyemzano Jemima basemerero galahi kumuyita
ensonga egyo habwokuba nagibazaaho nyona narankwasirwe nko mu Uganda nagamba kangibazeeyo kakande ali mu bbanga vira yamuta ate kitunzi byayogera tebimmuka bamukuletire kakande rwe nazana mpakeza chan akande nko kwatara kuma ya future na mbere gwiri omukayire kanwe tongera bukedde siringi 10 ekerokeni yazoketi akande usobole kumanya makuru nyamwingi agarumu omubukedde iwe omurungi ryo naturora TV West Nehinda program mechirisi simuka nibinji ebitushire muno bitureta omisho kwe etuzaziye mpapara z'amakuru ni vision y'enkumi hamwe na bukedde ya 10 just twandukorozaho konka nibinji ebiryo mu mpapreze ekikabe kiri kirungi ware tunjira okashoma binji obundi bitutabasa no kurazaho program ya sisimuka kiri muno gendo misho konko bwahati ekatizo mukamuno kace ntiza kwantugarikana na nabahango mbyamagara bakutushobora enshonga zikwatine nebyamagara omwihanga obwahati katizo mukamuno kace mutakaruga Icyempogura habasa icyo kize habasa konko munikini gukirayo kandi ujushanga ngo nabyo ko uri kubona ubikoze sa bine ko kubiri kuyamba kweze bise bibyombekire no kuyamba meza gari kubiyamba kubibyo mugasho ukubasa gukora konka ticyaburije gushanga ngo umuntu nabirirecho ujushanga nka watermelon nayo inamizi menji kandi kuri kuba nujirya eyamba kureba ngo kakabubi akabyo munda yo yemisi endothelium kabase gukora nitric oxide atyo konga nitric oxide teri kubasa kuba hamizi gatari niba yabakonga yaguma yonga bisoni bizokwe bukuma abure cya neutralizing kandi kitume imisi yagangara nako kabubi kugangara yasiskara abo kutanyumiza konka ko riko no munka watermelon ne basa kwiriza iki kikuru bya ijumisi giri jimi beetroot wano mangu ne basa kwiriza icyo gikore mu shando jimi carrot wano ne basa kongereraho ikikoroki wano mangu butunguru na katunguru 10 ne basa kongerera haryecho burye nkuko tabutekire abo kwa meza gabi agaryo mu gihe byo kurya ni gori kuronda insho y'umuntu yakozire no kwega guteka sebyo ujanga nateka mbumba nabombeteza abantu gunuka jamizi nagabara mukare gawo yimira kandi kugari kweza ko mu gihugu mbumba kucira mununga nico uri kugunagira kuguma buryo mu bomba tine cyagurya ati kwajunda no kuvuma ntabwo yacho akabombo cyonga amazing n'ikintu kiburi muntu wena shimere kureba ngo yatuma umubiri kuyamba mu bikora ukwetandare by'ibiri kubasa kumwereka ngo amazing koza okay hati at least waterezaho scenario eyo koreka abwencha mizo ine kwanoganywa eshahemwe utakashira hakurya kugira ngo tebekana sombiri amizi gaberede kwakira biriya dena gakakoro kashima kwa nagakora kandi ubwo waganywa ana awa ninga shubwa nyuma yo kurya we nayi nati yashisha na yakora wrong order ninga ndacho tikinisho order ni yajigu abo kuba ijuka empindrine kuko yetebekanise ukunywenjebeza arona ikicweka kiri kinangame kigansi ya mucous membrane ikiri mu glands iziri kuyamba kuleta ibye biri ayambe okulengu empezi zakora zabasa kuconca inyombe kamubiri konka ijabone cicweka ikiri kuza kuleta ugumunyu ugura yambe kutegeke cyo acid iri kuyamba kuconca mutanywere mizi tiri kuba
nabwo icyo wawarire kandi ukaganywa ishahemu yaho waje kurya wategana senda abo nibo bari kubirucanwa byo kurya byabagurumbo mu nda nibo bari kugiramo umuriro yego iyo inflammation ikija kurugamo ulceration amezi ni Google kuri TV mpa ushimire kubona no yitebekana sa okugakoze sa uri kurya kunkata ari kugira ngo noza kuganywa uriyo nuri uganywe utakarire rero mu byo kurya byo uri kuza kuba nurya nabyo ikicweke cyangu cimire kuba kirimo ibyibibisi katugire ngo urya ari cyamishana haza uyine cukamba inamizi menji uyine butunguru uyine avocado uyine inyanya hamwe n'urushenda ibyo wabirya uri kurya nabiriye biteke nyine ka cabbage kanjaha ntiremera ka mayonnaise mayonnaise Abanyayuganda mwekebekanishe ubu ni bwo bwire ubwo kucamukana sente ubwo uri kusingure sente za shopping yogaruza abana y'ishomero uri koresa shiringi 20 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star ishat star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20 zonka rero utegereza umushagwawe ubwo uri kwerebera TV West buri zoba program eyo mushonji hamwe no muneneserezo omusinguzi naza kuba naterwa hasimu noti 2 noti chenda anana mwenda buri kwehandikisa nikongere micha yawe okutoranwa okwetabo mu draw eyo kusingura sente za shopping wetaperwa jana miloni mingi nibwo ratunge okushemererwa na shopping ya school fees na chi ompira kasameme otaferwa ompira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burengero izoba aha Independence Day achecha Global High School ompira kwatarika kunji munangu ne Ivan no mupira master teacher muzee BCC no yakwa Lisan MC Lisan ya top passing ngo munonka Simba JK ko mushone beti abeshongozi batabakariyo Peterson na Kapira yakwa Tipol CJ champion Mbatenwe Vale Music Jose nikilino mupira kaheza sister Charity Lady Diana Kemi omupira yagucubita gwatamu omupira rero nabwanyuma aba boda barasite bamashane n'abamakanika omusinguze naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo rero after party tuza Alexa Bar and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gunguza kwerekwa butunu aha TV West gushagikirwe abamwizi sako abinobeza bwo kubika no guze sente hamwe n'ebyo kuhwera ombuhingi no burisa kandi binana mobile banking school pay program y'amasomero gona Ariana Junior School ishomero y'omurembe abwa nasa na primary school omuri Koranoria Binedena boarding school van hamwe na computer lab eyo kushongora beji ombyakara magezi tandikiza bakurunji na simka program aha TV West twegitebo okurugoro kubanza okwisirwa katano okutandikana shahe mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga ibiri kugarura mu mujinya okumanya nebindi binji imwe mutense umuringo gwanyo ko himuri kugira ngo bundi tukaje utakubasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho urukubanza netubana tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashahariwe urwa kabiri nituba twina abahangu abari kutwegesa ahabyimishuburo nesente ebyakubasa kongera mani omurugendo rwawe rubukoze urwa kashatu nituba twina abahumuriza abari kugaruza imitima yitombuteka hamwe no kugonjora enshonga z'amaka omuntu okubo wa mani ningashi umunyeto ku buryo wa mani izina n'uryekora kandi izina ryo kwekora ry'umunyeto izina ryo ry'urukweto wakuze urwakana nituganira byo butegetsi hamwe n'ebitwihindurize ebyakubasa kwinura ihanga ryitu erije kwesimisa kandi urwakatano nitwendere sande n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kubandi gashemeza twegitebo aha TV West buri kasheshe shaha emwe
twegiteho aha programu yareba hindujire ahitira ko bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe nabenire bantu kandi tegatika ngo uza kushwera ntabasa kubana bagako mwikuru aineke mwani ine expectations zinabenye kokana mawana ekeriyo kujya ngo ushwe bomusheja orukutina rahanga natabantu tayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konga bakatunga cyo barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwana huririre headmaster yayemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakutero. Very good for. Show headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje cishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi. Kurunogira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura. Ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabe no kuntu. Abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart. Bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu no babana batuganirira aha binte baraberemo kandi no bababina no bahabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferizoba abandebere baryagambaki reba hindujire nebereho bursande shahina ze kiro aha TV West Honga You are so different. Oh, yeah, we don't want anybody. You don't need nobody. I do. Ejirukundo teka shara, uzima jikume kebendera. Tika yo come fantasy. I'll be a ninja, you're sexy ninja. Yamua, sisabora kota, niwa pesana muleno wana geta semera, la yenzita. Wali woba hustler, get the people. Wobula woba musibe njege. Otaferwa abataka nani nteka mazima tukore hakajenyi kake katakutuhenda kandi akajenyako katabura mamarwa niwe naza kubahereze nko kwishatu eziraribwa abajenyi umushango gwe nkoko izuwa nibire nangwa muizu reka ndete yebitoki nkikumi nesano yimwe abataka mu nkwata amakaga kanga kandi nenye no mangu baro bampa mukazi kandi wabusha nshobangirirwa shi agarhanga omukazi wabusha ataro koko ataro mbuzi ataro honte utagira umuntu wono wagambira ikintu kinangwa kumanyisa bunye nakugambira nakweshengereza aba nacerebera icyo tikachikora kasha kira omakaga ndoronda Shobangirirwe, I love you. Ompira kasameme otaferwa ompira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burengero Izoba aha Independence Day achecha Global High School ompira kwatarika kunji munongene Ivan no mupira master teacher muze BCC no yakwa Lisan MC Lisan ya top passing ngo munonka Simba JK Commission Betty abeshongozi batabakariyo Peterson na Kapira yakwa Tipol CJ Champion Mbatenwe Vale Music Jose Nikilino mupira kaheza Sister Charity Lady Diana Kemi omupira yaguchubita gwatamu omupira
rero nabwanyuma aba bodaboda barasite bamashane n'abamakanika omusinguzi naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo omupira gunguza kwerekwa butunu aha TV West gushagikirwe embogo drink abari kusyaho embogo kumbucha ekyo kunywa kirungi kandi camibwe UNBS ocanje omuduke kuri hihi Cool Sounds omurimbarara abakwinire byoma hamwe na stage y'omurembe ahagwe mikoro ya buri muringo cyari tekibazo ka muhanda enkunzi y'emyeto n'ebyemizano muri Barasite aba Laksa Bar and Grill rwebikona akijaga bakwine obuhereza bwe bara hamwe na special night nka band night na tour of keys orwakashatu tandika shayibiri zo mwabazyo Mambo Fire na kunana MC burwa katanu hamwe na exclusive rave orwamukaga rw'umuziki mix na ba DJ baman hamwe na Global High School abino bwegese bwa secondary school omuri Barasite Nehinda Dakika ziribiri nizo zonke za karamsa yetu ya kabiri rundi saa ibiri za nyenja kare ya kirokino tukiari TV West Nehinda akande tuine ensonga itwetaga kwa ntanura mukayirenga kan erikuba ni kwataliwe na halinyowe mu mbera zaitu za buri kiro akande musaa yetu wenwe ya kabiri nuko later on nujya kuba nayo notereza iraka ryawe ruriyo notorwa notegaitaho anotereze kisani ngo kukiri rundi ebe mpabu yafayo ebo wahurire ensonga eno erugira mu preparator wabukedde yekerokeno kandi turuzireho na mbere umugore rurabere mu processes zone ziturukumanya tera bayisenkati tera baha ekitekereze kino mukigamba hoki omwana kana ategeka kutuletera umugonze bwa kurugoko kwikalize nkurateze kanka family kuinvolvinga mu society n'abantu abandi abanyabuza anko wananka mugambire anti wo wahero mukamutera kuizera kimu kuija kwekakirekyo kwikalize nkuratezeka kugaitamwe abataka abanyabuzare n'abebembezi process egiona ngo kumurugimanya kusera akasente akasobora kore mukoro kuizera kimu kwekakirekyo kumarira ekiyembaga akandi ya buri umuwena ngo kunkugambire ge mukiba kiroto kie akandi kurana ya kakireke omurindwa okuraba ombanywani abanyamakago abanyabuzare n'abarukuba nibagondeze ekegi ebirundi ukade hata page ya kabiri no turukurora nambera akago kagwirira abagore banu akandi ababayire bakamara kutire biragiro byabo akandi yo mu kanisa hagati ngo kufa ngo kule bahura uza ukintu kindi kiona bamaze kuba mbacuwamu akandi umusonge giyo ni yemo mu mayisoge kanisa akenu akibagwireho akande nko kwensonge giyo yo kwanjura kwanjura okubayira hakireki yakana awikege tira babega okwanjura kwaragaramu kiro kya katano akandi yambaga ekabiri ya kiro kya mukaga iwe umurungi ruriyo notorora TV West omukayire kanu nkigambo wakurungi ngo abataka bale mu matwenge amasemero gabala higuru omukichweke kya maddu ekirukusangibwa omugomba akande nambero mukoro guno agwali guli abagenya bali baralizibwe ngo bali bamaziro kwani betegeka kurungi abagenyi abaralizibwe bali amaziro kwani betegeka maka ago gabazeire abo mojo abagenyi bamazire kwetegeka bekaliye barugire nsonda zona bali hamukoro guguma muzero mojo akande ekyo nakyo kikoleka no kweiso omukoro guno ekitinisa anko kugwale ngugenda mu maiso kurungi ngubale bakyali yawo bakatunga akasimu bwango esimu nebatererwa nebamanyisa angu agali masemererwa nyamwiya gabali balindirize
kandi hamalira harugire mu amaziga umwanya ogu obwendonge eriyo negambera haiguru baliyo balindiriza bagenyo kuruga umuyiramizo kandi bakayija mwanya ogwali gutekane zibwe ngo babagamba mbanze muraze byoma haroye kyabaho buri kimwe kihoyire abantu bamaze kubona bahayo ebyo kurya bicumberwe endonge kwasira kati ngambe kandi ebyo mkyaro no bimanya mu bitoke ngambira abataka batandikiro ko bamazina mbaga kona mbe harayiga bali oku babatera kasima kamulindeho kiki mulindeho mutabirya muraze byoma amahano gagwa so naho no bakubamanyisa akandi ngo mwana wabo muisiki rwari yarabere mu process ziri zone zonto bazaho ngugwa hikira kyo kumaliye introduction yehoire reception itekanziba na bulikimu no bali muiramizo nuko barugwa mu kanisa mbayija omuka ngo amazima genyine akaba amazire uko banarugombo mezi bwese jemima tera mu akasani mu mbereke na amasemerero wagabagali hamukoro na muno hambaje zono rubajo rumwana mwojo abazairebe na rubaju rumwana muisiki na abazairebe na abagenya abandi abuko baralizibwa ukuba balhakirunkekyo n'amakuru go busasa munonga kumanya mwente nkabasa no kweteka umushaniye ca umushijo gwa feriro mukazi abazire babo ambaje zona like think abasa kuteka ninga shi question is maybe okuba courage shaha aboka n'amakuru go busasa munonga no manyo kutebeka nsembaga umucara like ito nkabakazo kutukwantu enda at least ntu tutakurota tukika ahizoba nkeryo opulani njire ebintu byone byo kubotiremu kushanga kandi hateri izoba ryahika to abasa no kuri enjoyinga and of course ne mababe bine nka plans nyinji kandi atwareba umuntu mazima yafanka hizoba nkeryo bahamara kumukwasa wedding certificate yeye n'amakuru go busasa munonga ya ndongera kwantura story hen ngo korene na maiso mbukede ngo nikigambe bwa mbo umusaija akaba ine yo mukazi wundi oyali anihize ngo mukufa n'ubwomezi nyiwe mbaga yawo paka ni kusibe mpeta abamu habarukwatwa nuko bagumize kandi nibongera uko nibagumye nukorekereza ubundi ngwe mbirigyo tomanyani yeresero ubundi yo kubihirwa ukawo umugore abatine nshonga abatine nshonga tarwiri kandi tubugorweire ibuno abadaktari bakwikiriza ngo ngende mu chacha of course nembere yo kuburumu nebe tasobora kuba niye kwikiriza kugama ngo ngende mu chacha ko tukusobora kurwara jemma no borweire uburweire musigara buri burweire tusobora kuemera mujaja umuntu kumari dakika nga 5 emeriye kandi utarkwehura kurungi so nikibani kimaso mugole abayire mu meze kiro kumara akande ni mukuru yuna aberagira bira makwa no ro kirumbe kiberireho almost bimba marira church service benehwa certificate yambagi mukwasa eye kugumia ngo amazima genye ni umukyara nanka aho naho no barorira mane gamuhwa akande yasobora kuba na rugombo bezwese tuongera kuba tusasa na makagano gona abiri mbajo umusaija hamwe n'umukazi ntuongera no kuba tutera tochekero kumara hansimbi obundi ezabere zitaiwemwo kwehayo amani obaboze kurora ngo ubundi mukoro gungu hagena maiso okuba niguhika ntongera kuba nturora ensonge zalizimu na zimu ezabazaire barukwane barabamu kurora batekanize imikoro y'abana babo baheka hakukuro ko kwingana hano kandi amazima genyini bamalira ubundi nekirekyo kyenyini kyababera kyo mwirimu so ebyo no bokwano bitera mutucho kabirora amazima nuburwa amasemerero agabegal hano mugora atakabiri kufebisa nebe baliyo no bakuoleka amazima genyini no bayinorora ngo borekerize ngo kurana batandikeka yanasobora kwa niba fora musaija ahamwe mukazi omumwanya ogungugumu ijuka obutuli omunsonge niye akantu gihanura no gietera mutochi ntukujicha abanyani bayita aba bright suits nibakumanyisa bali mu rugo rwambarara la grandi bali ha level 2 room number 5 bright suits no bakusangibwa bayikire basobole kwamba kukiyaho ensonga nizo zimu ezokuba smart akasara kakahemba no itaga kwanjura nizo turumze nyine no yanjura neba kwanjura oyine team y'abantu bayingi no itage kibarajuara ikira abanyarwita bright suits bakwikiyeho ebejuaro ebyo mulembe 0 musanju 5 mwenda nkaga na 5
nsanju asatu na mwenda. Bright Suits rundi nosobora kubatera enambendi eri 075 075 M 10 nsanju 075 M yeno ya kabiri 075 M 10 075 5 08 Bright Suits nabagambira be your own label uzuka kurungi akandi osobole kuba no hoiso mukoro ekitini so turugeno maiso na simuka tune n'aba Budget Boutique wo mucara ari kwenda kujwara ukarebe kajo kanira Budget Boutique ncoco garuka mucawe abantu bashangwa omurembo orambara ahambaguta street opposite na nakatare kitwa ka Central Market wataho mu chikubo none rebe chipande chango chugamba Budget Boutique nabona uza kwa warebere ebitete ibe kwaka bikurebeka je aho no basa kuzayo obatayayire iwe wanoenda office weya obanoenda pate weya obanoende byo kurira mama sapegawe tayayira aba Budget Boutique yesebe yabone basika no basa kubashanga ina bagambera kandi no wakuriyo mushubuzi obundi noenda gura wholesale noenda mutara kusupplying ebitete ibirunji tops nunji za chiffoni jean jackets buri kimwe cyone cykwatene nenjara eyo mucara ningasho mwana w'umwishi byo nababukoretire aha note mushanje note 2 ashatu nemwe anani shatu ashatu n'ibiri noza kwa notera Budget Boutique ogambe nawe ozo shopping ojwareje abantu babase kuhereza HTNSA ubwo nwari kuba natunyiriza mu program ya Sisimka itobacara obukorebana nabishubita okusoma amakora agacencuire bakwa smart echo gakamchawe no Budget Boutique program ya Sisimka echo rimune genda omission koko nabanagambire and of course tukwenire benji bito bahati turimuntu gamba aha makuru agitwareba omurupapura orabukede n'ubwo gija mutwe ubwo mugore aferire babende bamugita kwe bamuhereza wedding certificate yeye kumuhamiza nko kubagitwa iyo umugore yagira amana mabi yakora psinga ibagire kumwirukanzo mu iraro ngo umugore yafatira umuntu webuza nice cyakubasa kubacibireho ndushasha nabamakago umushija family yo mucara family yendijo abukane kintu cyo busasa umunonga kushanga mwatereze mbaga okutereze mbaga ticyanguhi ukashanga ngwizobe ryabadge ryo kushemerera ryo gita amakabiri ryo gita umushija no mucara ubundi webine plans nyinji kandi ukashanga ndizoba eryaba eryo busasi enibinje biri mune bugambwa enibinji of course icyo tukamanya mukantu wongera kushasha namakaga kandi tinkumanya abukati nketse nshimbantsitinisa kanyecha kare hati abamweto azana kutandika kutine mbaga abukati umuntu arujiro muka arije takushasha just yakora psinga nuyibuzo tate nahabasa kuba habiroje cyare cyo bantu bona batinire ebugambo nibinji of course mukamana wari kwa namanyo bundi ebyakubasa kuba bibireho ahizo bankeri ebaire kaire kazibu kandi bagambera ngo ayirukibo bwango yihwa omukanisa nambera gweriraho yeruke bwatwara hirwaro erinya kuri hayi ngo bakize bahirwaro atayirweho echipaza amayizi mu bwango kurongo bundi nebayamba mu bomezi bumugolo mukazi kusobora kuba nebugaruka habo kuba almost church service berehoire empeta bagimuhaire certificate amazino gikwataho so ngimanyisa almost buri kimwe kihoire nuko amasemererwa gasobore kuba nigatandika umuka mu church bagenda reception abasemerero n'abagenyi babo umukoro gusobore kuba niguhirikira ngo bitwe kiti kisobokere aho naho umugore yakutuka ya rugombo bwensi ekireterize akandi abataka ebyara kuteka omunyindo ijuka maiso hano je kona bazana yitwa nsongeno ni yem nora bahasimu eya note 2 note mwenda note ina mwenda ahambera nkeno namuno nkeyo muzaire ruri nguturora abategeki bembaga because kine kintu it is a collective effort ngibakirimo abantu bayingi
ntimusobora kwikara nkeka mukagamba itu yetu ntujegiye kora harimo abategeki harimo abaheba magezi harimo abamukwa mwibayitingira mutemusente ba decorations harimo abebyoma timu nebere timu akokurole mikoro nkenu yasobora kuba nigena maiso kurungi akande obundi umukoro bukahisi we kitini sama kagona hakuba Jemima noje kunganyera katugeze hati ni itwe tuli mukoro gunyo nayo abazaira bange nabajagamba tutahemuka deka tukoleke une kituru kusobora nayo abamba gamba abana baitu batakoraki batahemuka no sanga family zona zikwatanize hamu kurora bahayo akake na kahanga kabaine kurora ngo bundi omukoro gwa semera habokuba bakuba ikisoberi family zona bazole ko bwara abo wabo msaija bali ngisana abantu tebakufayo usa aho kusigira kintu na kintu tebafire yo busabo ko kintu bako bakikozera bati nikibanso mukayirako nusanga emyezi nk'esatu ene nyuma amakago geze ngakwataniza kurora gataho buryo bwono buri kusoboka abana babo batunge kiro akandi kebyafayo ikera soboro kubanikijukibwa ombyafaye byamakaga biraho kuba kimazira kubaho nyo nimbanzairwe omuka eri kandi naiwe at the same time nobuzairwe ofokere mwana muka endi so nikibani kimanyisa amakago gahika gabakemu habukuba umwana wakunu abazairwa afoka wakunu ubundi kimutwara na akaira gama ngo ubundi umwana mwiziki yagaruka no muka kurora abazaire nembera nko kweriyo negena maiso akaira kubona akamara kuli so hati usanga ngo ubundi emyezi 5 enyuma abazaire bano bakozere kikoto muno batayire mu kingi okurora imikore y'abana babo yasobora kuba negenda mu maiso kurungi akandi hataroho kintu kyoneke abatabora bayitera mu akasani kakuba niwe hakiro ikyo kumarira nkekyo ikyo kumarire mukoro ekikanga bwanke kikasobora kuba nike bagwera mpurana jana ufiche bwinje munonga abakatende mune imagine nga izoba nkeriyo nareba abacaro bakuja ngo no majango bundi hine cyo babyegekera ubundi hine cyakubasa kubacibireho ako kanarebana nabukede eri kujambo ngo enkoko yiba kwereza omukwe muko ngwe kabanza yafu ngo abantu bayebuza ecika kitakucira kubaho hate kandi bikubireho batanu ko mundi kubijerageranisa ngwine cyakubasa kubacero ico cyo kwa none bamusise mukanticera neshara abo kandi binji ebyakubasa kuba biroho mwendune kwemanyiza kushaba kucamnanga katwatwine mukoreja abo kandi no tukubantuwerekera amashemererwa harabo ko batashemeriro ariko batashemeriro ngo ntabwo yimba baro Himbabaro. Ndoloba. Aturana ipanga kandi bembagera. So abantu kabo umuntu yabagwi no mutuma mbikogwe ebintu nkebyo bunde byo busasi omwete bukabura kuba. It is indeed very rare Jemima ukwanora ensongegyo. Abo kuba enkoko imko mutegekere kuhereza omuko. Ni lete buhakiregyo. Ijuka na inywe nka kwa la mukoro nimba mutene mukitekereze cyo gamba leka tutware ya kabiri yereka ko beyafa niyo mukwa muri esire kandi mwine kuba mukokeze mukwa mwine rundi ezimuserwira hakyaro mwine kusere nkoke yer kuzoka kugamba ngo imarahezo muko ne yegonza nyomezi kandi ye kuzoka kurungi so hata banzo yewunye keisire nkoko yo muko ibanu bajya kumuhereza kiki mubuhango bwanga muri mukoro murekerizo kwa mutandike mukoro nakirunde umukoro mugule hagati akaire kukwereza umuko enkoko ye ngoko yafu tubagira basire tubakozereke ngo enkoko ye rije kurugamwe yongire yongule katugire kitwakora tugenda kanisa tukoleke mutekanize obo amasimu ngaterwa mwahika muhikireyo mwahika hati mwahicyanka kandi nyuwo kumuka mwakora muto mjeri guhire nanko bakagamba enyamezo nakera kwikwaso gwate bamboine yo ekitumbero teka mwamani so ebintu nkebe kurora ngo bunde tutaswara abagenye batunge cyo kurya abagenye basemererwa hamukoro nkogu ubwo kurora abana babo banywana babo basobora kuba nabahisa ekitindise umukoro gwabo tukole tutajemima magezi kagatusomere kwa tukole rundi bene biri private ninjati nce chaza kuba bantu batano mukaga yitu imbere twabaliza tukihendere hata nuko bali yankoze bibi barahura abo mutama mu byatureba twamba barahura ngo ngwikika hoira because hata bokweta abantu nkabo amazima
jemma abandi nabo nokimanya mutima mbino iba kwizira nomanya abandi bayino butayikiranganiza obumu abambarwa mburugano mu mafamily mu hagati yenyine nosanga obundi omwana ayini isenkati nagamanya wese utu ya ekitambi kyange kandi omwana nawe ine interest ze ni senkati wondi wakwetaga nwakitwale so nosanga ekitambi kyonga dichaleto buzibu rundi sutu ohiri so nosanga ebintu nkebyo nyo sometimes cyo ndukagira abana barukora embaga zabo privately bajyo kubikora hari abantu 10-20 abaru kwesiga uburya urangwa bamazire kubana banjora akandi ikintu kihoye abo kuba abantu bakora ebintu ebyo neberekereza rundi nebetangire ebintu ebindi ebisobora kuba nebibaho ahakiro kyembaga na muno nkeke kituriyo neturora itwe turi umuntu besingira habigambo ebikuruga bamwe abecare eco bamwe abinaka kwate n'abagore ababukani bajabu kimwe cyona ekibiye kiterire ubundi tutakarebere na postmortem report umwe tutukabasa kumanya cyenyine ekiri mu ncubaho kandi koko wagamba abamwe nturugo mu makamabi urugo mu maka niyo wo kubanza gukora embaga ubundi nka antu wawe takagiraga embaga ninga nka sister wawe ninga nareba muhara we ubundi takatunjire mushija ushanga umuntu akwino tokamanye cyo yakubasa gukora so umuntu atoko wanogamba ni zati twaza kuri zotinga ari eco umuntu akora ibintu bero private kandi koko nanagambere kugira ngo twemanize okushaba nomaro n'abantu abo kutwanga batakumaneba necho bakutwanjira aja nyola kenanda akakora tine chiyankoze ko ka just nanta abantu kaba bukabino umutuma nkogwe ninja tabo tusheme kwemanizo kushaba ababo ubundi tukabasingwa okusaba niyo ki rundi kisumuruzo kirasora kwa kitora byombere rukusanetyo hakuba tukigumize ngo abantu enkoze bibyo barukusana bati tebali aheru honka uburaita baingia kuruga heru ntajya kwizira muwe nangwa aba muntu bemanya balino mafamily mukahinyini sanga ubundi yole mukuru we takoragana nawo nakati kandi abana bamutowe nubarugire mbazuka kurungi ubundi basoma nubaresera abasajja muka bakoze uri yakikunobera so nikimanyisa na mu society honka nambere turi kuikara kandi umanye bakira engamba ngo the enemy is always within na abara na manya buli kimu kukolimera kugamba nyonde swenkati turoli muharigire kyabaho so no mukahina mbere turukuruga semeriyo kwetereza nkaito abantu akwembera nkeno amazima neriza amaziga embera nkeno abukuba terukuriza amaziga rubajuru mu ruwonka no urundi you can imagine umusajja kubasya mwandu hakiro kyawe ikimbaga kinyini nakyo kisasa nkiba kigira mu yafayo tokamanyi cyabire ho tokabicenga situation ne kusiga nico cyo kushanga umuntu ari depressed ukebuza utobundi akabachi uko mwe kwabimbiyeho ebintu kebyo kushanga umuntu yaba depressed ukamukama tugire mbabazi abana bitu kebyo ubundi bitaretika ya kandi juka nogiye kona utegaitaho akandi ahana bayita 0200 mwenda 0 ina mwenda usobora kwa hangura bayita songe icyo yemo abategeki abembaga nk'ibyo ne mukore ndi ngo kwanjora naki abazaire inywe nako abeta biro mukoro nk'ibyo umukoro n'utereza amagezi nakikise muri kwakorwa abanywani okurugamba zona n'abantu abandi bona kwa beta bire omukoro nk'ibyo kurora ngo ikikangabwa nk'icyo nkigwa ahakiaro buryo mwera narora kandi kaleka abantu berarikirire kirukumara akande kikataha numbyafayo habukuba kizira kubaho abantu kikizira kubaho mazimo mu buntu akandi okurora ngo ubundi umuntu nakuka nafa nabwo bizwesa kiro kiyenyini ekiyategekere okurora ngo bunna tunga amasemerero ubumezebwe no kutandikeka akandi ekiroto ekyabulyo akuba nayigomba because kino nyowe kinayirolire na muno abantu abali hata cyare ke cya madu nibagamba ito kitwayirolire hakireke nyoti njungera keta bambite urkwambisana biti nkiongera kwa nikitini so bunde nabandi abarukwambita bombintu nkebyo akandi okurango mukayira kake umuntu nasobora kwa nagumuzi wensi akayire ako akandi ataragire no koraga akandi hakiruke kinyini
ekyamasemererwa omusaha egyo niyo M. Program ya sisimuka echirimu negendo mission tuza kushemererwa aho misho watu wegitaho obori kurabira noti ibiri noti chenda anana tuza kutushemeza twahora enteka yawe ahashongeji kunkubwa hati katuzomuka humuno kace ntuza kuba ntugarika mutagarika TV West. Abanyayuganda mwekebekanishe ubu ni bwo bwire ubwo kucamukana sente ubwo uri kusingure sente za shopping yo garuza abana y'ishomero uri gukoresha shiringi 20 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash ahasimu yawe abwa shiringi 20 zonka rero utegereza omusha gwawe ubwo uri kwerebera TV West buri zoba program eyo mushonji hamwe no muneneserezo omusinguzi naza kuba naterwa hasimu noti 2 noti chenda anana mwenda buri kwehandisa nikongere misha yawe okutoranwa okwetabo mu draw eyo kusingura sente za shopping. wetaperwa jana miloni mingi nibwo ratunge okushemererwa na shopping ya school fees na Okwenda kongera umuhereza umbyemizano utaferwa program yakadirisa buri rwa kashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani nebiri kubakwataho akadirisa nikakorwa ganda amazoba arwo kubanza no rwa katano kugashamwenda okwisa shamwenda necwe kazihangwe aha TV West nehinda Ompira Kasameme otaferwa ompira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burengero Izoba aha Independence Day achecha Global High School ompira kwatarika kunje munangwene Ivan no mupira master teacher muzebi sisino yakwa Lisani MC Lisani atopasi ningo munonka Simba JK komushone beti abeshongozi batabakariere Peterson na kapira yakwa Tipol CJ Champion Mbatenwe Vale Music Jose nikilino mupira kaheza Sister Charity Lady Diana Kemi omupira yagucubita gwatamu omupira rero nabwanyima aba boda barasite bamashane n'abamakanika omusinguzi naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo omupira gunguza kwere kwa butunu aha TV West gushagikirwe embogo drink abarukusyaho embogo kumbucha echo kunywa kirungi kari chamibwe UNBS ochanje omuduke kuri hihi Cool Sounds omurimbarara abakwinire byoma hamwe na stage y'omurembe ahagwe mikoro ya buri muringo cyarite kibazo ka muhanda enkunzi y'emyeto nebyemizano muri Barasite aba Laksa Bar and Grill rwebikona akijaga bakwine obuhereza bwe bara hamwe na special night nka band night na Tour of Keys orwakashatu tandika shayibirizo mwabazyo Mambo Fire na kunana MC burwa katanu hamwe na exclusive rave orwa mukaga rwo muziki mix na ba DJ baman hamwe na Global High School abino bwegese bwa secondary school omuri Barasite You are so different. Oh yeah, we don't want anybody. You don't need anybody. I do. Ejuru kuno teka shara, uzima jikumeke bendera. Ika yoko fantasy. I'll be a ninja, you're sexy ninja.
hustler, get the people. Mobulamu bamusibenjege. Welcome to Cafe Kandra, your 24-hour haven for delicious delights. Craving something savory? Try our mouth-watering chicken and freshly made pizzas, perfect for any time of day. Need a quick bite? Our juicy burgers will hit the spot. Cool down with our refreshing smoothies and creamy milkshakes, made just for you. And of course, don't forget our expertly brewed coffee, crafted to perfection. At Cafe Kandra, we are here to serve you with a smile. Cafe Kandra, great chicken, great coffee, great service. Visit us today at Tusu Rebikona Mbarara. For delivery, please call 0393 100 234. Cafe Kandra, creating extraordinary occasions. Star Times Makula Chika proudly presents Miss Uganda 2025 Grand Finale. The biggest beauty pageant in the country. 25 contestants, one prestigious crown. Who will be Uganda's next beauty queen? Don't miss the glamour, elegance, the cheers, and unforgettable moments. Plus, electrifying performances from Aziza Zioni, Tracy Mellon, and the Abeka Band. This Saturday, 20th September, live from Sheraton Gardens, starting at 6 p.m. on Makula Chika. Miss Uganda, true Ugandan beauty. Sponsored by V&A Sherry, Vaseline, U-Home, Xiaomi, Intiko Safari Lodge, Balestino Industrial Park, Sheraton Hotel, Reach and Hand Uganda, Kira Motors, Print Creation, and the lead sponsor, Tiana Old Furniture Manufacturing. Oto tokutangira webaliyo omukahumuro iyo murungiro lyo natura TV West Simuka aniyo turoho omukayire kan bagi sato yakara akandi juka eniente kaniza rundu program evanze zindi zona beho eza TV West tula hansonga yetu eri twatubaza takagenzera omukahumuro bayitu nyongero kwa kwichonya beto Cafe Kandra akande ana day to day supermarket akandi abarukuteka mu kunywa omukaire akanyakara nkahati day to day nibakumaisa branch yabe yo mu kizungu around about aho okono geno kizungu nabakusangirwa bayine byo mulembe bitarimo nabyo iyo rukugura mu buingi nibakwereza transport yesobora kwani kutwaro wawe akandi rungere kumaisa buri kimjo nabakuretire abeyi rundi yo muhendo gure friendly ogukugeno musawu ya buliyom akandi iwe rukwetaga gukora ibintu mu rundi gumu atagamba gende cyo hali sange cyo kuri ibintu byo kuri umwanya gumu branch yabe yo mu kizungu akandi around about aho nambere hali kisani cya Bikira Maria harono butimbo bw'abagore no rukubasanga abanyana bita ba day to day mungero kumanyisa kayo kandi bakwinira buri kantu kubona ko kubano bitago umwanya gumu bay as well umukaire ataka fera na ba Cafe Kandra iwo wakubori amono mubundu no tekateko tati inaza kuri yaciyo n'otambura abantu baza kwashanga umuriro kubona ahatusu petrol station kandi byo kunywa birunji za coffee za pizza buri kimwe cyona ekikwetatsana na okurya ebyo abagine andi bakora na deliveries baza kubatereza mahani noti 3 mwenda 3 noti ibiri ishatu ina bashange aharure bukona ahatusuninga bateresemo bakudeliverage bona horo yo mukauri ya office ori ya murumo bona horo ntibabasa kuseho obuhereza bwabo oburunji ya akayire ngo keye murindwa tungire kubantu ekimitire sansongeri no bazaho naitwe 0200
mwenda 0 ina mwenda ina mwenda inambira screen yawe note ibiri note mwenda note ina mwenda aha screen ya heroho gikoroge usobole kubona bazana yitwe utereze kisani yekyo utereze mbera hakonti kigumiya abanyarwanda bayingi bari barayitabira mu mbaga era iyo wanyu rundi eri hakiyaro rundi yo munywani rundi yo munyabuzale process egiyona ngokoro gimanya mbere tandikera okwe kakumalira kandi kura ngo mugore yakutukera omukanisa asgize yo dakika anke kugira reception akasemerwa n'abantu be. Hello Richman Fort Portorio ndiye mukamwango sibirota kurungi Richman weba no muhereza umuntu ogungizoka bekerebe na stani wabo bekerebe na stani bagende bamanze basabe no komukama basumure bitibame sasa no mukazanya kufuire yego otherwise abatoro bone bakuliriza umugenzi wange bavesera Christine alo akutekero hanuna na kugonza muno okay munda mukize Christy na bagonza muno otio Richman okay Richman muhuliriza wange akataka kumpuliriza miaka nyingi nda radio ku Richman unaizira kunu nawe yakurata na radio west rabaliyo la tera so Fort Porto yona toro yona abantu bakuru TV west ntubasima Christine akora mukya hello muri TV west turire cyo rirota sebo tine shonga cyane mwe amazina nayo watera ubwo bamwita ayo ntina ro muri cyegego okay ko tuzashongejo abantu go kuturebera situendezana umuntu nakora kanto akota kucenga ati banzo tera misho bakarete inkoko yafu kurubare sene ndijana yekeneza kurugenda kweli ekinte cyabe kiryaho hine cyabe kironcho hine cyabe nshahura kanchurondo musayi abantu umukazo gwe tarasira akafamu ceno waza kudakwetegereza je hina yamutamburireho urunagwe yasharamata kangwite Bueno teka ni kirebe kacitombantu abamwa taraga no gukora imbaga kubanga nozagikora ni futwara waza mikoro nkeje ahabuteka wasima umuntu wawe gendo mukazi mu marire yeshonga zanyu imbaga mu birugeho amuntu no shanga mu byo mucyacu konko umuntu mucyacu ni wenyine niwe yacikuze no kukikora abo nibo tweta barokore wakireba abarokore beriginda tebari barokore nempiri tutine abantu oyiho twine nyamishwa okay kujantangatanga n'omuntu nabwo ntangatanga n'inyamisha abantu tukahindukira kimwe munonga yego none koko nkukireba abashatu rugahambaga kubanga imbaga zatumara okay twaza kuzurugaho mazima we bari mnonga abwentekateka yawe nkebitwa abantu gamba abo kamana tukuturagambira abantu n'abemitima mbaho no ibarace manye bakamanya aho kutandikira ubundi bakatisiyaho akabinkaka akabire mugore ugogo bahandika umurupapara ora bukede noti 2 noti 9 anana mwenda tutere utugambire icyo kutekateka ashongeje hello yes mwebare program wakasheshaka wera kurishiza the numbers chenjoga cyeretse tunguka ku rugaro baro mu ntungamo bene endera nazibaho cyo kandi bagira ngo amahano tugahwa munsi aho nabamwe bonda bakuba barugiro mu kwereza kutyo bonda bamwe batunga accidents kandi turukwesega ngo ebyo byona nibo munsi konka bintu byo no mukutandaka bishana kugumana bitandakana na mukama mangwe no kushaba no kuzo mu mikoro y'amaramizo eco naco no guhoga byo muringo gumwe go kushaba konko kushaba kwine kusandakana no gutwateka teko cyo kombe keka
abo kuba bamwe na no makagitu twetaga kwerundana tukashaba na twabatakagire hiranizo nangwa no bujenyobwe na twabantushemererwa nuturete ibintu nuturundana konka hakongera kwebembeza ishara okabwe nuko bucyashikirire twija kugira utwatekaho mushango kugira ngo nutumumanya kuyaho no kongera kujumirira kumanya ngo ibintu byona mukama ko kubayemerire tsine cy'kureta rukutengesubwa rero abanyadini bakakora umurimo gwabo abamo babari yahiramizo nabandi bakaba bari kuri yo mu bujenyi nabo bakongera kushaba nabandi bwene bintu byone mbere kabe yo kushaba konka bakore ibintu nkebyo nabo baratunga mpera yabo bwene twemere cyabire amahano tugakwa munsi konka twebembeze ruhanga rero bindi byona guma ryo musinge kandi amabaga tugakwisha kubara kuguma abo kuba tuburyo muwe na munashikariye cyo konka okwebembeza ruhanga niyo nshonga bukuru mwe bari munonga abare Mr Ambrose Ambrose no mutesa murungi kurugantunga muko niyo wit and is very active anora jeme kiyagamba tuleme kuyefuora yatuole kango kusaba tukusemerire kubahoga hariyaka akayira korukurangwe birungi mbyera kwijo wawe rundi bizire okusaba leka kutandikira umuka twemanize kushaba haro social media bintu bagwamba postinga ngo ruhangolekege kumusima waraba khoire byo utahano usabera ngumusabe naka akayire ubwaraba takabayire kuba nakoraki nabukuhereza nuko kisobole kuba nikiyamba no bwaraba kuha bukusanga ugumire abgaligam hamasomo agatukubane tuwega mu bintu birukwambisana biti kandi tugatwara nke chukuru namazima eci yagamba eco kushaba tucetaga omumakagitu gubo muze tugwemanyize turumuntu kuzabana nabo tubakuruze omudini bamanye dini bamanye kushaba of course omwene binje byakubasa kutukikaho nko muri twatwine mukama binji ebibinkebi nebasi ntubasa kubuguruka tubitambuke then tugumzemo namashemerera gitu ya no sobora kono tera 0200 mwenda 0 ina mwenda Hello bazao naito mukaire kano abwa obudakiko buko tusigayizeyo akandi ogire kanuro ekibatwereza amagezi na ekitekerezo ikyaro kuba no tekereza na muno songe gyo tukuletire nyajakale hati kiki kisemeriye kwa nkikorwa na muno mbirebi kiki ngo gutsemeriye kwa ntuyo twaza na muno mbirebyo abo kuba bagambira nambere hariye kirungi tabura kibi babo turu nuko bagamba baine rundi mubarange kibi abatakiresi hello bakwakira sebo nogamba ndatumimse kuruga umukashanda kumurka kanzu kya district What terrace mu mwachendeza volume ya TV yawe ningo yijire hari abokati windo yehurire hari kandi turumuntu gamba niyo studios ntubasa obutahurizinganaje mukano wasagaruka mu tutere tutungente kateka ya wanshongage. Hello. Okay. Orirota sebo? Yeah. Orirota. Hello. Lirete. Amazina nayo watera. Hello. Ninjira ubundi tiyachimanya ngo ubundi yarabamu but sima byumuwena wabasa kuteresimu ahanshonga eji nindeho budachika bwito obwagenda nubuwayo nkakandi nka mu kuyagamba hari ibintu tutakatangira nkabantu tutwine mani bwo kubistopinga ninga ngo tuberemese kubaho kureka buri kimwe cyone tutukora twine kuchikwasa ruhanga niwari kumanya kubitandikire niwari amanya kubirahendere kandi waratuyambe akaturabyo bundi ito nkabanta tutakabasa kuraba no henyini akandi tutsemeri kwantuyunguraho abo kubakereka yitu katwa mutikirize tugene mukahumuro muzebisisi no nwariyo nagarukaho
kandi asobore kuba nakusemeza baitwe bintu bino bitagarukira mu kubaza ngo turukubaza ano kwangana amagezi tugire kitwayegamu nenye twaza ngo kuturayitwaza mu society na mbere turukwikara kandi nuko twaza kurungi na muno kuruga ke marulengo ruweka na mbere turukubanturuga tuwe kwasa na ruhango mu byona abo kubawe no waru kujya kutema umuhanda na mbere gutari nuko ebyitu byone bituriyo planninga bisobole kwa bigendo mu mayisa kwa ne kitabe kirugora nkigamba ngo nabora yombeka huata yombekere no yombekera busa no bora kinga huata kingire no biya no kingira busa sima buriyo mwena rutire simu kuba natereza amagezi no kwabora kandi tungere kubantu kugumiza ntuguma naitwe aha TV wasne hinda binge biturukuletera akandi mnyano wange Richman alikuli Fort Poto na kuramkiaho anywe na aba bari naitwe ntubasaba